And there were another type of surveyors. If you are a person called Gilona, Oko Banker, Omsikoye, or the evaluation. San Crawford, from estate surveyors, almost so the year, Obama value. We see what you know. If you say dynasty as so, the dynasty complete, or not a Obama value. Almost 1 month here, and our normally so called Juma Munswa, estate managers for no homo tires are evaluation and estate surveyors. Into your Mumiansa. Into Kofa say, almost chance as an quanes of your for waiting. Hey, first say Sophia. David, Sophia now, Sophia, no Kofa, Sophia, no. Almost come, but it is so for so come almost a year away. Na baby I don't whom you Mihumba political surveyors that's right. Political surveyors. Then you know me car sika ya de be project no. So when you ni papa na sa de o kana bom. If it's ono ko jina no aboni tiri no akasika bi keke. Na so ye wo mo wanted ya o mo betimi aka se kwan e free hair ko ha no ye sei ubeye kwan be wie o so nya sa sika no. Oh, and no more is say, school, University of Science and Technology in Fiedine. In the Jas at the Ketua, super pepper, ya the other boy dream or can be keke. Kojina no boy dream can be beer, and just all the eyes ASEM now can political phone. It was all bonny to Makabibi. Now, so we can go move no Benya be a proper quantity surveyor. Just one am the consult. Into the Dika one, Omba Shens as a chim pepe, anyone who be sit down, and we had to do a board of a cab about woman, and I feel your surveyors are say, from a valuers, yes, and one. I saw me a surveyor, evaluation and estate, and your values, almost value. Estate. Into almost so value as I say. Yeah, with the Marcos, we have certificate. Oh, member. There's a micro coya quine. No be danky to a be seen chamber beer. I was here kubugu. Now, so one cratan was sit down not to mubuka. I was all man compensation. San Crofono and a bet a bicycle coin was so the man Unipana Nedan Yakubudu. And as in the kiosk, until you wait to Mukake. Emudine, woman, yes, Edgeman, woman, yes, Edgeman. Ubi kiosk crowd be pejefi wa almost Uncle na bachelor say was so man 10 cedi and 5 cedis. Don't ye na surveyor for when ye ni o man mu na o man no na ba kwatwa. Mesa ba hobi no ba men call surveyor Franklin when I mean busado say menya hu say we ye chairman of a planning committee de ben neighbor. Na fe wi ya ba surveyor for adwuma yo na ankasa so. So the minia penyi edi kan kire mu no. Yene surveyors for Omayimu. Na Merbebre no, nipa da se ne de wo ye bibia. O se wo pe emresio. Na wo hwe normal waye. Se de normal si. Normal eba. Abefo normal eba. Se de si be ya be boa wo. Ama adwuma wo ye no. Wo so betima ye no se de amanfo ye no wo amana ne ama bibia ye atoso pepepe. Enti onenti Ghana Institution of Surveyors every year bia no mutu na wochi edisi ho edidi sa edwuma no enti timoye na every year okay enti afi we mu no na wochi ebe ebe sha se free memory da ebe kosi memory da ebe be chire no one na edidi sa edwuma no na afi we die no ne ejuma ye bedi no ni team anase ni ti ye di be di juma no ene surveying and emerging technologies for national development. Hey, say me pesa me yere mo ho kire mo otwi kakra ma na che say surveying ejuma no surveyor for ejuma no ene abafo fidie nimdia ne fidie aba no se de yesi be ya di be tu mpong why dey pa di be tu mpong man di be tu mpong be ma man tu mpong why dey pa why dey pa ono ho juma na ye be se hwe na wotwe ebe mu ti eno na eye week ni na discussions mo be ye ma me bi sa o fa kofi eja kofi
Wadama. It is surveyors who man him na. Bamo and this will be who know you say high school down and says you bam. Na yet the assault down because you bam. Na sworden so come. Okay. Oh, my, I'm a do baby, a sworden kakra. If you say, surveyors, no, Juma, built environment. Professionals be brain Juma. Okay. Na ansana crew obeti chireno. I was say it me a high school, a higher quine, a higher hospital. Near Dicano, I was say Sophia Fuana or the no much chance as singing na to her. Na send a menu and kind, yes, they say crowd a my jumana if son I'll bear from Fidiene, Yansa, ye use a GPS only a venue, so we as in Kanwa, I won't even yet. God's positioning. Na yachire sa high school dying no. Esa so dinti obi nim se high school dying no akoto ohini bi ho. No si dying no. Na ye nyina nim na ye nyina yakayete woni ehwe no asi dying. Ya endo make say aso din. Se ade ye nyina ye be di so a ye nhihye wo ho. Planning for na ye a high school, a high hospital, high way no bia di so a. Sa dem we emba. Ya twetwa ni nyina wo ho. But plan aso ebu a ha sutare no asi dying so. Oka opada baby esi dan dem nti ni nyina meka say asodin eje frankly person de bi kaso ebi the person me de DWASO ne say before anka ye be chichiri baby say ne person higher no ke di kan suma surveillance for no ama mo kofa information what assassin so nyina say na assassin tie okay now planners age sa information no na o ma transit etwitwa achiche say ASEM say the esi hu no o say dan say na o say ba o say ja baby ma police station because ekuru no so o man for bebembe brenti ASEM nye police station say dwani na mo na mo ye di bi be ba we ni ye planners na ye okay planners ni ye wi a no ma sa dia man because o mo de say o mo plan kro no say de si be ye on your friend scheme no and as a layout no okay we are not master their master surveyors no na say no omu ko be kwa asase no so akwachichim say the plan ano a kire say wo paper no so no say netie na surveyor no so the akwa asase no so say netie enti say pacho yan fan say me console so ya asase yantama na me ye planner me sim person hospital bam school bam police station bam asorodan bam mosque bam we bam na me de abrel yes na wa ba chichim de asisi ama me o asase no so ka chika koso but say no the yehu ni say ebi wo kra na planners ni ye wi a na obi afa de ahye na moto because on pese professional no bejinti e china oba na o ka so pasase a na akofa kwanchen ni bi me yi ni o ko kire me no oko no mo twetwe ni biara to mo twetwe ni biara bon se be wie kire no bon se kwankra na wo se da ho a kwan no ko sa na kwakosi because ejuma na nkasa no onim hu nimdie efi se dia ma no so peka kranti o twetwa ni sa oni ni problem ni bia ye wo ebi wo ha butumu se ase ye ensuo mu pa but so ba ebe fa professional nankasa wonkoya obe catch us ase ensum onye ho adwuma ma obi besi dan ho ye the surveyor bi Colland bi so ya de bi ye me won pa e wa kwapem ho ba bi mudi obi ana surveyor ankasa e pebre o se ha so tan so betaram so da na kike ya sa sike se ya do kama say o si enti na modern bad ida some betie dia me ka no na say adwuma na menye am say unya professionals papa and indeed ensuo started say tonomani adukrum hene yeah I say kwajo am say na now say abante ne kan yo ensuo na to na di twi e honko na wom kokotai enti say ebre say na yema mo kwan ka be ye bibia be koso wano na ya sa problem say wo man mu aya mutumi ya ho krata bi e bia enonti na sa na otwe ebesi mu no ta hia eye afibia hia na enema ne abefo nema ni nimdie eba no ya kirekire ye ho okay if is ote wa na say we professional na so do we school na otete wa e be do ba bi no say nipa kro hia maintenance ka hia maintenance ye hia say mere komre no esuade nti ye nyina ye be hia na omo wonimdie bi omo de aka kire na ye nso so ya fa bi no bia nje se da bia no wo ye obi wase up to date
ewo nimdia ewo wiase nti abefo nimdia se aba ye se GPS AI no ne ade nyina so bi animu a omontimi nye software no develop ba opeso position na dan na se machine wo ho etimi ye that position na so via na be ma some data and omontimi dia throw software no e dia hye machine motimi dia koye yi no nti abefo nimdia no so via yenso ye di hu bi say opeso si dan ye free building information modeling enema bibri na ye be kambu makosi dan nti ye betima kire professionals obi ero na ya de ama no wa ye software nti ye de ma se computer na ko training mu a wote ha unim ne ye ko so site ho ni nyina so bia for di di mo tentiman pa nti nya de o man bia wo se so bia for beto to amase. Wow. Yes. As far as development infrastructure na ye dynam ne ade is concerned so yes a play very big role. Ebiso ne your friends say obi atra anasa person ko baby a o fa no phone na no we bie Google o se me call kaneshi kire me kwan ade me be contem nye phone no keke na kire o ma ye map bi bo ha e we kire na o ma twro software ade she kire nti wo de hu na enim se keke se na eye but our information we kire a o magada ade guso nti wo boy ya na we computer na dey to interpret this information intent no a kire say o question na obusa no say na eko nti we nyina na e ba no ma ye hu no ma wo ye ni so say e fe no professionals bi na atrase atro sade ni nyina ba be shem say de ye layman no ye nyafa ye di shem but obi na ye na ni nimde school na okoye no nyina no ni sa nimde no na ode aye sa no manama no ma ye easy amaya ye sori ani eko say obi wa oti wubem unya friend na was migina kwantimpon ha bra be fami o hwe no ase na o friend fi bo ugina no aba onim say but onya mia ni computer no so pena a kire no some information nyina na ya gather maps into mu say omunya ye map na hikire na some map na ye na so be for adwuma na o say omuko fa some information nyina na mo de be map no na te GPS kura ye jama mo mbe ma ye map papa na yetimi a capture tokuru bia abefo mfidie bia ye kosua ho mo entra ye sa wiki isua ho ye hu sen ye betime yusu na ma normal ye no a content enkane no se ubehunu nke ka se ye kwan kra na no mo de theodolite je se o hwe Sofia no o hwa de bi se se kwan wa hu Sofia bia so hwe ndo bi hwan se ukrapa obi na bibisi su kuku ha keke. It is communicating with the satellites that we have in the skies na odi ye djuma and all the djuma utumu se e djuma no content na accuracy no so wonya no very good. Unlike before bon say ye fa tape ntoma tape bi utwum kra na say ye tenten mo anasa odugu bebi abon say ne bebi atete debi sa no man de ye twum ye abefumfudie even apart from GPS nkra ye di drone. So person we design from how to Kumasi now who can say we the 2D light and I say yeah. It will take you months or years to do that surveillance and why you design. But they say they fat drone, you know say fair you mana a chucha pictures buhana the information aba. Now intent my design. A man no ma puzzle. Intent. And accuracy is na man so a far better. Because I didn't the human interface interference in ALS. Okay. Say the nipano be kwa chinchi we ALS bibia ye machine ti a man no man in contem and a ma accuracy so a good. Really? So and someone wanna akono na say ya fa ne tra bisa fa ne tra ya fa ne tra na say we use so via so asa akokon bi afa me plot obi e ma anka mbebusa obi kura plot o ya ye so nko so vi aneda pum oko fa so bi papa e na pum sese ebi wo ho owo ho dan of say we see dan te so coordinates na wo dan no so team no wo person surveyor ne dan na nkasa na sipum coordinates na disi wo na sipum man proper surveying because who share the site plan so yeah plot no was no most of my year box B are numbers shishase some numbers no ye the abefo if the site na
wo jitum za asase we na ye wo dia no the machine ko ho a na de akwa pick information na de draw se obi nim ho nim de no the machine ko se machine e man error e ye mistake kra na on eno ansa man the figure anti figure bia e figure say 1 2 3 to no so twere ho a e say e kina ye be fa wo bebi a wo say ye wasase na ye hwe figure ya wo plan no so wo kra say plan wo dan no plan no e kire wo say wo asase ne da bebi kra na wo de wani agi wo bebi a obiti say ye wo dia na wo kun. Wow. Yes. And apart from say planners ni ye wi a obi de hye na motwom no challenge ben biom na mo how ben biom na mo modwuma yim how do they be say ebi wo a onisu ye hu no nso no atiche no nam krom no so witwa biko quacks no mo dos no mo hayen mo dos kwa chen professional the whole man mu ni nyina o ka san crofo miensen land surveyors quantity surveyors valuation and estate surveyors ya dos an mpimienu omo akagum ni nyina kumsa enti won fefa omo ne na mu keke hey eja ofi omo ne na mu keke nti ye wasam wo se ye nyina oman mu nyina ye boa institution of surveyors ne surveyor for ne etimi make sure say so bi ye adwuma no won tete no de ye adwuma tete pa so efuma institution no so timi twena so nti sa ankrofo no ya no mu aso dibi nti o ye bibia o hwe ne yi o mo ne nam krom ne de o sa de ba ko so ne say nsasi wura na nkasa so sometimes no kra mo kra no mo boa ma your friend saying sa o ha yi nyina ba omunim pefe say nipa ya ono friend say we Sophia o me ya adwuma no onko school bia o ye Sophia be fi say o ko first Sophia obetua ebo no kakra be ko so sen kwak na o kwa ko fanti na wakwa ko fa kwak no na o tua sika bia ma no de ono pe no na kwak ne be ya ma nti no akwa ko fa kwak no say onye ma ne sa emra so fa Sophia papa ono no de na nye de ono no pe ba se de mra no esi kire se de plan no esi kire se o se ho no mo ye no sa na professional surveyor no ebeye nti on pe ni sa okwa ko fa obi a wo kwanche bia na waba be bibia man because at the end of the day no ono ni sika no ede o pe enye o wa ba betra wanya o problem any say to how ni bi no. Wow. Ma main bin share adi say ba na mombo ame na say adan a yesisi okrom ha na ebubububu yesi ebu agum no say ye fa mom microphone be quality and well trained quantity surveyors ye dan bi embu da bi na say ono onim say dan we o say the 1,000 bucks na ye isi dan no gina ho say o be fa 100 bucks na dey akoye dan no nti agite na design engineer na ye no ono so ahwe akase we iron yi e wo say we use iron 20 obitimi use iron 10 no dey ye adwuma no nti saa ne ma ni nyina no so munya kwandi so be quantify no wagina ho ahwe se ne ya tworo se wo so ye no eno a na wo ho a edan bubu obi ama ukan ya na besi to nam se antena chasa danya ebu nyina na fe obewie na dan ne bo ne namba bi kra no so nyina aka ho ka so bi abi gina ho obiti ma kire wo se we say no de bibia toto then yeda enti se pa ma men ko Sophia Franklin ho technologies ben na ya available say yo me that em say enkane no nka wo hwe seden ka yempen for na o ma besen no eye adwuma no mu use bibi to say tape compass ene theodolite ena omudi ye adwuma pa se no say the technology na AC ko no ene software ye wo e de ye adwuma nti ye wo instrument bi to say GPS say the me bra bo besen ye no ye wo bibi to say drone no I be to say platform I helicopter bi type bi e ko wiem na twitwa pictures in a certain order in the DM map no
your bibi to say LiDAR machine say wo bibi wasase so ase near per se detect say oh sa electricity cable ya ye bury some time ago and finish because most of you keeping the maps of what we do enti sa machine no so the nama etimi kire say ase amoka bi we sha say ase to one ticket and now for say bibia ni now the caterpillar ba betu a one ticket and now akokutwa electricity power to omo area ho nyina enye ebi sisi internet say hey ya fam adwuma trao really it is say ye adwuma kra na ye ni yi a kansa na ye be mo bi kwan di caterpillar be kwa kosi be bi say surveyor wo papa because no ma bebre wa ya wo asase ase a mo na munim ye ni betimi a kire say ebi wo ye water line ya esin enam ha omo ye no enfie bebre omukọ map bi enu ho na kire say ase but obi timi ka say ase enim say pipeline bi nam ename but with this new technology your machines are edibisi wa a bit ma detect say oh ase na pipeline no enam ASEM from home from enfie bebre a bit ma kire sa your friend saying telecommunication cables ya mutu from the shaway at the end of the day your machines a bit ma detect say e wo ho o kwa traffic light or no sometimes omo the cables no fa e kwan nim do temi na amonfo ba betu be den hu say cable ho no bo hu anu wetwem traffic light no enye adwuma but omo ba be say adwuma no omo fra your machines a e bitima ye sa no mani nyina ye gusu ko ta kura machine be detect machine the hiane say the machine aba the upa ye asase ni bibia the hiane say machine aba be bia hye bia no e bitima kire say bibi wa asase ase a or say yehwe nti be den e bitimi position the ordinary surveyor or you willing say obetimi asua dia akonanim no to these emerging technologies. Yes. Say the ya ka bese no institution every year bia no organize a week way and this week ni ye frɛ mpemfo a ma ben abenfo a mo wo school pon mu ene o ma mo industry mu no a mo use sa machines we nyina di ye dwuma no from into such conference am mo be kire see they use some machine way into obi a sebio we school dada wanya sa opportunity na ensua sa de no school no ye CPD ya na sa conference ye na ho na obehu say sa na technology bi ho ye say you are being introduced into that technology into kwa boza technology yaba no kwa hwe ekira kwa ntenye conference akasakasa kwa conference ye sua de papa ntie nyan conference enye code koda conference yan pa ye tunsa frɛ o ma abenfo pa what technology me need afi so yeah esa say ye ne aban e won edinsa wo so nti ministry no minister for works and housing Udimutintiman, lands and natural resources and environment science. Yes, and innovation. Omina say we near drew be a bearful technology ni innovations and inti na omo kabo no omo so aba be kire ni so near ensu yenim ne kan na say ye nyina kabo mu a no man no ye koye no wabo balance ni environment me musa Ghana stop ni ye consult mu ye nuanum bi na ye nuanum bi wom ye nuanum bi wom na ye nuanum bi wom eniema na wakano sa drone no niema ni nyina surveying based equipment okay the same machines so we were ni nyina ye surveying based na ye be pese nka aban ni ye bidin sa so kese pa as an institution no advisory body bi wo ha omudi omoye we na ye penesa ye nyano se ne nka ye pe but at least ye nyano ma kuba bi omo so wo mu a omo ye ba na ye pese ye more coordinated na ye wo members wo Ghana ba bia
ndi ehu nya say obetena no aso ani pa nyina fi nkradi twa Ghana nyina nti say members no mo ba bia so mo so betima aye nka I coordinated then ebema adwuma na aye mbre for everybody. Tisesi ase fan say mesimi dan wi metim. Yeah. Metimi asa fresh surveyor, meka surveyor te say mo mu bi say on sam be hwe me peke asase no mesi dan ne sisu no. Yes. Maybe metimi asa kolanda koye nkrata papa. Obetimi. I didn't tell Obetimi. If you are wasting dan away, but we ye business be a we here sky mu edru. So the be business him. Wako bank, say wako pep busia bi. Ade ababeshi. Bank ni be busa say o collateral way. Untimi nka nkyere bank ni say oh wo fie VC fichira say ntimi pese ono ye ye obaka che say o krata e kire say fie ni ya odia no ewe. Nti we si fie ni wie nu kra no ubetima frɛ values ama value dan property ni say yesen say this be obenim say wo de kwa kwajiska ska say na ubetima ade wo dan na den agi surveyors boba ba ye cadastral plan amount how to be registration of your property no nti ukuta krata na wo de ko bank ko catch the bank say oh bank mi krata ni o the property na ase ne wo nti mumwami na me business na me nyede nti bebre de upesa odi bia no upesa se bi okra upesa wo ton wo si dan ton kra na we sie wie no betima frɛ ni aba be yes adom nya no dia to internet so maybe obi wa amanone opesa e oto dan but onim be bi obekɔ nti wo yes no ma wo nya krata no bibi atwa otimi frɛ so asemesi mehu wade wo internet so sai na eko no a transacting mo business na bibi akoso kama wa ene pa no kwasa minim se me ho adwuro nim se wo atie bi so ho adwuro mo se de mo adwuro ntene me dia honestly de minim an se survey de be hu sa de bi da no kon ho no abegine nwura mu ho no wa to no twem se asase na pim ha wo hye ni to sam ne yakɔ se nya ne sa but looking at the nature of my job se sia mo catch me do we have enough legislation etimi bom ho ban na etimi ma mo kwan ma mo ye adwuma no enye papa ewo enye papa why ASEM enye papa se wo hwe pa se na ban use sika e de infrastructure se ye pobi a obe manage sika ye sika sempa na oye qualified quantity surveyor hey yes se unyo bia keke sa se look at the millions a ye dey go roads ye dey go buildings na obi a obe sign say we contractor no aye muntua ne ka na so onye well trainer wa o dream say be then political surveyor no nti o man be hwere niam bebre nti fa ye ne aban na idin sa so say ye survey council o mo be dia tum no mo pushi na face ye fa o say u be di bibi animu a na wo so di kese da wo so nti untimi mfo bia kekesa emane nkonkosie ade a esombo a ema ebone fiti ye nyina nti eno ne ade a enimu papa nti egusu a ye pushi asa aban no mbeboa na akọ parliament na aban president atro ede nsa hyase then ukohu obi so gina ba bi ye bibia na utimiche no na kan bebusa mo license mo member say na license surveyors yeah your license surveyors wo okay but almost so de ni nyina high na when a license one na license surveyors the lands commission okay and in the ultimate fa plan bia nko lands commission say a license surveyor anye cadastral ma enko sa license surveyors no yeah nyina ye surveyors but omoye nkrofo titru bia license land commission for no so yedwuma no so yenkwan yentimi nyane nyina nti ye mamutumi se mommoa yen wo yedwumanim okay nti aban mamutumi se omoso betima mankrofo betumi se omonye se edwuma ne mfamboa ho ena lands commission no omedwuma ne se ombe register properties landed properties amankrofo na omo register landed properties na chese so muhu all the boundaries of the lands are more register okay into masheda amankrofo bi license say
mumu say ni de ya jimatum ye ni ma ye juma kakra ya jimatum mu betima ye enti munji sa alliances so enti krata bia beba ye nchen say ye register no mumu mfa musan hyase enti say mumu nsan hyase ye dia ene ye so ye njin tum register say krata na be ye ni mu no ye papa ono nkyere say ye nuanom na omo so akọ school ye survey no omo nye your friend say omo nye juma pa omunyina professional surveyors but lands commission no emma omutu mi say omunye say adwuma ne ma omo eno ne nsusu ye kakra bi eda omo ma menya ma de ekuta me wie na me be phone line e bia no bi wa asem bi busam why say de bank ba ko pe na wo Ghana ha ye fa na APSA kan na nko mo ye Barclays say de Barclays APSA Bank Ghana Limited we de ubo modern na otweben wo mo a bank adwuma na no mo yere dadana na ye nim say ye pa no kro masa komani mo e de aka ho obetimi akọ apsa.com.gh and after 0302429150 mbejo so TCL special Valentine's deal no ekoso sesi on the 14th of February fiada ebe ubowra TCL shop biama with 30% discount. We enya se me ye kan tintin bia. Wo fresh 02026983998 and 05465798 one number jo so Valsday we ebeye debruta. Ghana post for more. Be pa. Vodafone say o pesa o browse pa ye internet ni CPD debse dia. Wo dey dial star 700 hash where we too much data on Vodafone. Because it's Vodafone, the future is exciting. You ready? And no Eda and Chenya. Shell so same can shop more than the Bull Shell shop BM. Ubeja Hampo. Free airtime. Electronic gadgets. Shopping and meal vouchers. Nina no Ubenya Bibri. Then the customer woman and say, when you rush Shell shop one ano, would to be your shop on him, and out to fuel, and out to lubricant, and one near Jimmy amount. O Fresno 242-436900. Obete ho ensemina. Freddy's Corner City TV, fridges, air conditioners, mobile phones, laptops, printers, gas cookers, home theater, stabilizers, microwaves, CCTV cameras, water dispensers, washing machine, Bluetooth speakers in ano. You will be where you say papa brand bia opebia benyabi woto ade wa woto wie ya na ye cho phone na ye cho iron na ye cho blender na ye cho kettle instantly wujina hwana na woje umpeye na apede he ya so ye ho so de wo ba benya ba bia pake from 0544 959195 for this corner your authentic source of latest mobile phones and its accessories. Nido Essential, and so when you 30 empty sachets of Nido 14 grams, and now 20 of 26 grams, any 2 of the 365 grams now. What about you bet you shopping vouchers, school bags, exercise books, any free product in ano, idea obedient free. Nestle Nido, your love, their future. NLSA 5 to 90. Single 5, single 6, 25, 80, 82, 89, 90, 67, 84, and now 55, 29, 17, single 5, 17, single 6. Not just on our chance dewa. We demonstrate to kura with a dial star 959 hash. We enjoy kama. We to fear no chaloto no. One hour chrono. We play safe, play responsibly. Terms and conditions apply. Vodafone say the obetumi twa bills ni na wo phone no so say nya dia fe na wo sori akọ kwantintin na wa kwa kotua bills bi wo ba bia o tu fie wa tam phone na kwi we to wie na wasomajo na wo na okro no umpeye na apede he. Vodafone, the future is exciting. Ready? Grace Homeopathy Clinic so say yambo kase obo modern na so general consultant, laboratory services, general body scan, physiotherapy, dietary counseling na no free. The shower and so free. E dro na obe no no pe na obe tua ho kakra. Your Medina catchable. What the answer be friend was 055 6181 666. Grace Homeopathy Clinic, a mission from God for humanity. Go TVC February promo way at Promusa Kusi 31st March. What dial star 1731 and I bet me a text Go TV
Eddie I call 1731. Well, phone text message all networks. Now I text it Go TV. Baby I dey call 1731. 89 Ghana cedis pe ubenya Go TV ni bi eno so ye twa ho kama bosumi mienu ubehwe sa obeji wani sa wa beka sa aden independence ni mo ye de keke 0302 740 540 Awake purified drinking water and so ewo ho de sesa wo ye ma ye nyina so benum so dia wono ma Awake purified drinking water. Yeah, the 1 million Ghana cedis called National Cardiothoracic Center or Kolebu Teaching Hospital Dada. Casapreco Company Limited na yenswe. 0262 351 251. February 14th no a day a we are seeing aja tum say a da ye chredo. Na MTN de a dance wa omudi asi nchen a omudi ji adasama pimpim kwa na sada no na yesi bra da be ka ye ho e wo MTN na yentwe moja kakra mfanji ni pankwa. This year's edition no de ye be wo MTN head office hall Independence Avenue Ridge any MTN Graphic Road if you no pa no do kwese nwumre no num ewo 14th if there be we there for you everywhere you go. But so was semi busa surveyors here srawa we wo nye abanwe surveyor so tu be busa kosa we busa so kosa ni yeah patro ubeti ma kan wase adu ye be wi anan kan pese ye fa college na kakra na ye hwe activities e war celebration name of the entire week ni na mo no so 0302216561 216 ebia wo asem ya bebusa wo asase bi da ba bi wo hia say surveyor papa be ba ho wesidan na wie ope patro so kan say estate and deben values no obetimi so hia no bia question bia opese obusa bia no obetimi ebusa wo no. Hello, good morning. Hello. Yes sir, patro my ntio patro adi me fu sanka se surveyor phone betimi baby aya water way no no government is people be say beyond this yen sidan na ka say demarcation bi a say beyond this that yen sidan and I say ne o ka say ebinum tifem ni ade no say political influence yes me ka say alaji say road na say e channel call ayi ho no ba say obi ko see dan kwan fa ndi na high one way na say I say ban mu ni penti o man tumi anka ndi asoma me de wo fofori na nka mo Peace FM afutusem no trade this year me da mase hello when to be engineer so on the adventure na modebe fm surveyors in the ometumi account na sika on be pillars na ko si ho no eno ntimi fi surveyor for bottom ma hello yeah ebusan patro me yenti good morning patrol radio na kasa mame why yo captain and say I am a kasa efa insuo and say na dey akwata seba na bibia na me taika bibi say so wo ebura ewufia nim bibi say surveyor se kra na etimi show say this particular place and I will be to ebura na maybe and I say obenya na person bi say bibi say no kre go am taika e public okay be say bibi say e wo patrol system wesi fie wie kra na obetu nsu a surveyor kra na say so timi ba be kire say ha na utu nsu na ye ne ade nimdie no wo ho saa ni nyina wo ye omo hydrologist e wo ho a omo de machine ba be fie ho a ebetima kire no ba bi poten a utu nsu a nsu no betimi aba because enya ba bia na utu nsu a nsu no I say na e gota na masase na se ndi also utimi intercept no e won the right place answer no wetimi atwe nsu no it's enya sound the machine say utu amano akotu ha enya ni saa how ni na betimi betwa so wow hello captain yes sir pacho Eric Onemi ka sa wala pa me da say mami too pacho me bisa because issue me surveyor assistant na me bisa say
obi a we chimbo e betimi aba obi a we surveyor assistant betimi aba and finally ye buy study o e betua na say e betimi aba ne free na that was it. That's it. We de waka mama nyentum obetimi aba okay na sika bi o ho betua just 1,000 pe oh say nimdie na obenya na mudu 1,000 the whole week ye can dey in it o efijuada kosi kwasieda the whole week activity 1,000 pe if it's a institution also subsidize it kakra nti 1,000 pe nti ombra no menya nimdie ni bi na beboa no na yes start memenda ye be works aviation social center that is 15th na my last caller in you na fear but hello morning hello Pacho Mayentio Hello. Pacho Mayentio Hello. Yeah, hello, good morning. Hello. Pacho Meto Nkakasa. Hello. Omo ntemi nkabi Pacho yambobo program no so. Program no send na make kan no. Saturday no ye wo aviation social center. Ye treating yapum ni aye work kakra e wo ho. No anopa. Mama say yanko hwe surveyor form wo ye work. And oba anopa fi anopa no so ne afiase. Na ene juada on the 17th no ye press conference. Ye secretariat ye ne food and drugs authority ebo fipam South Legon hone secretariat no wo na ne ebnada no omo a afibia ye nsɔhwe na ye gini pa foforo tum ndi saafo no so no ye wontete kakra de be ma omo eno no ye be ye no Institute of Local Government ye brada no na ukuada na yatete omo ne amom some orientation awie no afi de ebeju omo atum pa there will be an induction ceremony ewo Amagashi Auditorium University of Ghana Legon na ehwa na yebeye yema no so yewoma surveyors wom omo ye friend wings women in surveying omo so ho this year no be AGM ewo Amagashi Auditorium ho no that is ukuada na ukuada na so na nyumre no enkwara young ones ye young surveyors omo so no omo kan ho ndi omo so ye be akwa aba night amom na ya woda no nyame adom a eho na formal conference day impenifo be ba no ya share papers ndi ya woda na fiada no aye presidential lecture na AGM ne be no University of Ghana Bank of Ghana Auditorium or University of Ghana Musa friend CD Center Musi CD Center na memenda no ye enyina Eco Grand Arena ewo International Conference Center ho ni akoswe in the new incoming president and the friend no presidential ball na afi ya bre yesu ade atoto niema for the whole week no ya kwa juju ye ho kakra ho nti obi a invited na kwasie da nyame adoma yakwa asore nti yakoda nyame ase ndi ebetoto asre surveyor bia obia so awon ya surveyor na wo build environment na obia opation hu bi e won ya akeka no ubeba na 1,000 pe utua na yenye surveyor secret munyira timiba 1,000 pe utua nka bo no ekosoro so sei but ye won crofobia o maso ya sen kakra mama bo no abafom crofobia ti say lands commission obobuayen Los Amos company surveying Consult Limited, Jumatis Consult Limited, CSS Precise Systems Limited, almost muton survey instrument in his animal wigina. Friends, Lisak, almost a survey could be almost omubuaye. Sa group wigina a boy. Your friends say so sponsorship ama bona you say amount for Indiano atwa for mama no Mr. Kofi Obey I been Mr. Franklin Legi Kudono ye be di mochia anti de be sibia no se be meti faswate era mase no pay quickly happy birthday and come Nancy Miles Balfour Jemfi
or University of Ghana, we free wow kuno bright. NAP4. What for a channel? It says to dedicate this to my sister tomorrow, 13th February. Madam Grace, assuming our Customs Golden Jubilee on occasion of your 50th birthday. That's tomorrow. Don't worry. Happy birthday, Archbishop Daniel Yinkasafo. Oi! Hey, Agra. Yeah, dear. Minim Anglican Diocese Okumase. So penny pa utriano no. Archbishop Daniel Yinka Safo wa being brutal. Agra, happy birthday. Yamisha, why? When we bush in a way, if you give our let's